Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Mana bugun Saydoqasinimizdan жылқысына qarangizlarchi, to'g'ri belini o nega saygan? O'rtadagi o'murtqaga qaziq sayganda ne bo'lib baratamiz o'zi? Kecha jo'g'or jaqda janağı Mavlon ekan neveresinin tayin atып salsak, mınандай alып turib qaziqni özünün polyasında turgan жерде qarachi. Arqandan eldikine ziyan жоқ. Kirmedi hech kimdikine, kirgizgen emas men hech kimdikine. Ana, qarachi, hech kimdikine kirmegen. Özünün polyasında turgan жерде attın qazıgын julub alып turib, alып kelip turib, тура belge sayganda мындан qarachi. Adamlar da uyat qalbay qaldı da. Құдайдан да қорқпай қалдыңар да, ey. Қойт агоротыңа кіріп кеткен күнде де қармап байлап қойып штрафын ал, бірақ малда емне күні. Мұны Сайдоқастығы өзінің полясында тұрғанда қарағылачы мұна. Қарағылачы мұна. Не деген ұятсыздық, а? Şu тура беліне. Суыр албайт bunu. Енді азыр мұны суырсаң өлет бұл, сразу өлет. Мұны сойыш керек болды, башқа айла жоқ. Ветеринарларды бір чақырып та көрсең болбайды керек. Болбайды, омыртқа, болбайды, мал болбайды бұл. Қандай дейсің ағанар бәйе? Şu елде ұят қалбай қалды да, туралы. Мына şu поляға түссе, атам поляға түссе өлтіремді, бұл тұр емес. Абарда үйіңе байлап қой, біреудің малы түссе. Бірақ бұл Сайдоқастығы өзінің полясында. Елге зияным жоқ, ешкімдікіне кірген емес. Біреу айтсын шөлі үш қалғанда, біреу менікіне кірді деген бір адам бар деген. Поляныз қайырдасыз? Тегеректеріне саяқ, Ошо жерде крестьянская жашайды. Алыстан келмейді, көче машина келмейді. Тегерек өзіңіз тегерек. Мына қарачы, уалды, малға уалды. Қарағылачы, урматты туғандар. Biz mine üç korban ailemine şunçalık zver bolup kettik be. Uşunçalık Kudaydan korkpay kaldık be. Bir kişine Kudaydı karap durup iş kılsanarçı. Urmatlılar. Şu polya söyledi. Şu mal salga şunday ziyan keltirgen adamlar. Men aytıp koyayın. Musulman demez de buna. Şu işti kılgan adamdı Musulman deyip aytışka tilimiz var beyte. Meylendi Saydoqas. Ne hareket kıla öğrendi. Bu ne degen şumdu? Uyat da uyat. Hazır men şöyle koy kütüp otursam bana körsetse şunçalık qarası içimi açıp kettim. Ne degen şumdu? Keçen bireudun atın bolsa ne kılıp çıtaptır? Atıp salgan. Ne degen atıp salgan? Anı beriş gerek milisiyaga tekşersin de. Kimden mıltık var? Nege atat antıptır bireudun malın? Kanday akısı var atkanga? Uyat da yani bu dile bir bala çakasına bir nese bolsun da beçere ertemen erte ayal eko arkandagany barat polyaga. Mına az keçinde alıp kelet. Düşte sugarat var. Menet kılıp otur da bu da uşanın özü oruqcan. Uyat da endi. Yani adamlar oşu uyat bolup kalıptır. Urmatlı ayıldaşlar.